y'intoki zawe, iyo mbonye imirimo y'intoki zawe. Shimirwa mwami wacu Yesu, ibyo udukorera birenze ubwenge, birenze uko tubivuga, uko tubibona. Abanditsi b'abahanga, abanditsi b'abahanga, abasizi n'abahanuzi barakuvuze. Oh Yesu wanjye, urenze uko bakuvuga, mwami wanjye uri umugongo mugari uduhetse, ni wowe bwisho bw'abagenzi, umurengezi. abanditsi b'abahanga, abanditsi b'abahanga bakuvuzeho, abasizi n'abahanuzi barakuvuze. oh Yesu wanjye, urenze uko bakuvuga, mwami mwami wanjye, umugongo mugari uduhetse, ni wowe bwisho bw'abagenzi, umurengezi. bintera bintera kugukunda no kugushima no kukurata, iyo iyo mbonye imirimo y'intoki zawe, iyo mbonye imirimo y'intoki zawe. haleluya, shimirwa. Shimirwa mwami wacu Yesu. mfite impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima
iguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege nkumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo. turabonye irembo rirabyaye turonsa abashitsi ariko twebwe iyo turonsa abashitsi turabanza tukabazimana bakaruhuka ariko imbere y'icyo twagira dusabe umukozi w'Imana Jean Paul hano asengere bino tugira tubazimana. Data twese w'ijuru turagushimiye umwanya mwiza ugiye kutuba hano turagushimiye Imana ko yabashyize bakaniye hano umuntu wese none turasengeye umwanya mwiza turimo uhezagire mwami gire neza umuntu wese ari hano kandi turasengeye na kino kinyobwa tumaze kuboneka gishe mu mugisha wawe uhezagire umuntu wese agiye kwihereza bimubere umugisha usohoka ukoze mu izina ryawe rya Yesu amen. Umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo baza mu irembo baje banezerewe kandi baberewe none rero twebwe ahacu aho tugeza nk'abana babangutse twari tugerageje ariko turasaba tugarukiriza none rero gutanga twagira tugusabe winyiganyize gatoya kugira ngo utwakire abashitsi kumbure mwe murayaga hajya ukuri gushira mu kuyaga kaza natwe twari gusukara baje twavuga ati twakiye nako bicara amarero twageze turaganira none rero bajya kubahwa abashitsi bahiye kaze mubyagire abatarashikirwa bahe bazira inyota aba kandi kugira ngo nuza kuvuga
ijambo avuge yamenya kugira haneza na neza ingo mushinga yitwa Antoine umutumwa Gisagara byumvikana ko ari mu musanga atari unagoye ugasanga izina siyo nta ngorane uratubaza turabarungura igihe turabizi kandi hamwe n'abamuhutse mwandanye kundi rugendo ntacyo bitwaye kubera kugira ngo tubafashe byose ko twabonye bimeze neza ariko kandi ntitubirukanye ninabwira ijambo muvuge murashire kuyaga turayavugira kandi Yesu nabahezagira ego tugerageze umushinga nawe twaje gushinga cyane nyine maze kuduha icyicaro nk'uko bwiza ati aha muri umushinga nawe noni umutumwa Gisagara ego twabonye icyicaro kandi mwatuzimanye iby'ukuri turamaze kunezerwa twaje rero nshinga nawe tuvuye mu Kayanza umutumba Bandaga twaje tuvuye mu rugo rw'umushinga nawe nahaye aha rero twaje tuvuye kure kandi twarushe ubwo turashimye twakiriwe abantu bakuze batuzirije inyota mugabo n'ubundi umutima ntiwaje hamwe wari ikituneza twebwe gushyira nawe nk'uko umaze twakira bashimira Imana ku bashyitsi bashize twanezerewe ati tugiye mu rugo rwa Kristo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka by'ukuri iryo jambo rirahumurira umutima kuko tumaze guhabwa umwe mu miryango icyo dusaba cyose turakirongoza twidegemvya urakoze rero nk'uko nawe umaze kudusezera ubwo bumwe turashaka ugire icyo ufatiye udutungo tubura turashaka rero ko umuryango ugira ikintu ufatiye ko twe tubavuga ngo ubwo bumwe bufatire umugeni udutunge rero n'abantu hari bumwe icyo cyo kibanza iyo bitatwemera n'umugeni w'umugoma dukundire rero ibyago bibandanye Imana ije kweza ati umwe bw'ejo ufatiye ko
tuyishyiramo n'ijambo ry'umugeni cyamubwiza muri rusange nanjye nganagujwe muri rusange nyine kubera ntatomokewe neza ko ndakwemereye kumwe rero nyoza ko tereza amaso ngaho iwacu nta byegezwa bihari iby'abageni si ikibazo hitamwo abo mushima ama rero ninasanga ntazizi zihari mudashima iwacanguye cyangwa utaragera ama rero udome pama rero dushike vyage ntabyo twarisha abageni ngabo nabo bari wese impamvu heza unubize mu bwongowe by'ukuri nk'uko bivuze twaje gusaba ubwiza dukundire wunguruze muri bwongore ho hirya uturabire Rebeka umuhaye mwiza muneza baye kuvyumva ariko ni izina rya Rebeka kubera ni izina undi yavuze ngo ni tagatifu muri Bibiliya rirakomeye babigize abantu bose uburemere none rero Rebeka barahari sinoguhakanira ariko hari abantu usanga baciga abandi ugasanga baraherekeje abandi ugasanga bakora rero kugira ngo tunyarutse mu kirundi umurundi arivuga amazina mukajeganda yamuvuge kugira ngo amubwirere ntamufise hano kugira ngo harige baba bakubwiye ngo yitwa Rebeka gutyo gusa ntumenye uburemere bw'iryo zina rya Rebeka twe dufise Rebeka ari hano iwacu nubwo kubera ibintu byateye ku isi yose ntabakibarizwa mu Burundi kuko za kaminuza zo ngaho Ngozi zo yabegereje arahejeje ntega amatwi byumvikana yuko rero uwo Rebeka ari hano si bimwe bavuga ngo imiganda y'iyi wigoye amakori si Rebeka bavuga ngo bazana ku bibiri by'amazi yoba amazuyo kigeze n'amakonteri kandi uwo Rebeka iyo bigeze yani mashini nyabwonko yazamo none rero nagomba ndamubwire gushyika ntahe usubire ubwire abantu tubabwire usanze hano bumva iryo zina n'uburemere ntabwo wajya bamureba Rebeka gusa ariko kandi niba bari barakubwiye n'ibyo nyine mvuze ushike tuyambesa guheza kimwe erego wantumye nuko nyene nuko ari ibihe byangoranye baba bahuriye ku kibuga cy'indege hanyuma inzira zikazirika urihangana n'ubwo Rebeka ni hasigaye gutama inzira z'ukuru yewe tukabaherekeza hasigaye bashike aho bashaka n'iby'ukuri bayidagaduye nk'uko bivuze mu kuminuza za hano hafi ariko twebwe twashima ko babandanya ubwo bumwe twabanza kubaho guhereza ingiro nk'ababyeyi mu byo kundira Imana neza turabona ariwe witebya kuko urumva ko ntabwo ingene bimeze umva ko ngo wowe baje wamenye ingene Rebeka ameze naho bimeze hama rero cyangwa cyaho umudini wagira icete udafuzo wagira icyo gikumba kugira ngo tugishikire ukajyana ikindi cete tukajyana muri ejidezo ukajyana iyo fagiteri nyabwonko kuko turavuga je ngo
gushika ku kayanja aribyo muraje nabikunze ariko kandi bamutanze biteguye musoma agafanta muzogaruka n'ikindi gihe mwitoke mwiteguye bizenye sabayeza tubacize niko turavyemera twaje tuje uko mutubwira ariko twemeye ko turamasaka tonzi nuko umusavyi aca bugufi agasaba shebuja reka tukumbire tume baba abakinyaruka kugira ngo batunganye ahasigaye ahora tuca ko duteba ahasigaye nk'uko uzabwira wumva abanyaruka nabo turabona ko arababaye murakoze aratwibuka adukiza amaboko byaguruka ibakire yabatujyanye w'iminyago aradutabura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe twasaga n'abarota ko dutashe amarira atemba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tujye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye tujye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso Yesu ko yadutahuye ikimenyetso yitwaje ahasigaye bibaza rero n'ijambo ari ryiza imana ibaheze jambo mwaryo nkabibanye muri bibiri Yesu nabeza none Yesu ashimwe Marinda bona mutama kibura reka gusoma namwe umutima ugenda kivuga ati mbega bihera hehe none hariho ukwega aha umbwira ati kuri yaba byabyete yaba amafagitire z'amashini warabiraje ubasanga bimeze neza none mutama twagira duce tukubwira yuko kera bavuga ngo makaye y'abasabyi ariko bitacyorosha amaya mashini igende kuroga ziriho utuye mashini y'abandi basabyi ukikaye utakara amarero unezerwe amarero susubira hariya muri babwira ati baranyanditse kandi baremeye kumusabisha amarero nivyo twavuga Yesu akwezagire tudashitse ku cyatuzanye reka nsabe abagabo bazananye amashini make rero baratambuka turakoze kumushimira tama uko bivuze dukumbire utwemereye neza igahuma bambaza abanyamatongo mbega nanje ntibangira bangira gato bityo rero turashimye ko turushimiye abona dukikukira miliyoni
amamashini n'ayo mafaratire turakeneye ijambo nyir'izina nawe dusubire inyuma tuvuge ngiki tuzavuga ngiki dukundire umutama wanditse utajanye n'akazi benteye kugira ngo bari dukundire rero dukundire tukuriye ufashaga foto tukajane bakabona mani uheza isabira hama rero naho mwozotera nta ngorane bijyanye n'ibigaruka kandi tuzoba kwita ku ntoke ariko tugomba muzozanane n'umusore musabira hama rero kizoshishika atari hafi mugende muhamwe nawe umwana ibyaje hariya byo ntibigaruka yesu ntabwo heza kine turaba nabi batugora mugabo reka dutuma baruka bamuhamagare yego yegere ahasigaye ikiyago gishishikare mu bwegeze ndabona bakuze sinamwe usabisha aho ubonaye yarahewe ntajya ntanwa atabonye icyo yadutuye mudukundire murakoze kandi mbona atari muto kuko babaza gutanga gukora none rero abariyo rero baje kwiga bwa none usanga ari nabwo imashini n'ibintu byinshi barimo yandika rero bamuturabiye ababwira nawe nyine baseruke hama rero baraza kunywa ntangura amara bariyo hiyo nabarereka aze kamalisiye gutaha turabivugana nabivuze mwumva simba n'abajyanire baherekeza bikoze ko araje wumva ariko urasohoka urasoheza kweza sabiri musabwa akayaga bahunze ahubwo ni umurenganyene bayanze nk'abatama bakuze barabe kibanza uhagarike imashini gatoya ubanza witabe Jehovah,
kubeshya isohoza amasezerano yabwiye Aburahamu ko izamuha umwana isohoza amasezerano ijya ibeshya irasohoza isohoza amasezerano ibyo yakubwiye tuzi ubitegereze isohoza amasezerano iyo yabivuze iyo yabikoze iyo Imana uzasumbura umukozi umuhanga uri intwari mu ntambara iyo uhagurutse nawe ukwicaza iyo ukoze nawe ugukoma mu nkokora uratabara ntujya ubura uko ubigenza iyo ni Imana ni kukuvugira ni umutware w'abatware isohoza amasezerano isohoza amasezerano nta kwisunza gukorwa n'isoni isohoza amasezerano iyo ni Imana ni kukuvugira ni umutware w'abatware
maso wazi tuyishimishe kuita igira amaboko yacu nihumeka mwese inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yafatishije umugozi niwo rukundo rwayo umbizongo yizangize imoheyu mukiza tubiwena wenu wanje ushitsi byose tubiwena wenu wanje ushitsi byose ndose inshuti nziza cyane yamviriye amaraso yanyiguza mu bugingo nawe yaranyihaye none singishingicuba ku bintu byanje byose ibyanje nanje ubwanje n'iby'umukiza wanje ibyanje nanje ubwanje n'iby'umukiza wanje ndose inshuti nziza cyane nyene ububasha bwose niwansiga mu nzira ndiko ndaja mw'ijuru nkiri muri ubugingo nzokwamanga cyane shize ubwoba mu ntambara mpoze ndukirero shize ubwoba
baduteguriye baduha umukanya dore twagira turabira ko ubugingo bw'inka hasigaye hamwe tugaruka muri Kristo. none n'intama yo wabwiragira ye nabitwibutse kubera twamaze kuyaga kandi tuba kumwe nta kintu kuba twakwisigariza mu mubiri duse turabikura ahubwo abantu bariyikane babyumva mutanga ego kabisa mutanga hari icyavuze kandi icyo tuzi none mutanga n'ibyo nabyo nabyo nadushyigiye ko namwe ntatunezereye ni uko tegeye gato yuko ndabona baraje amara n'ibyo bigende neza yesu nabahezagiye ndabazaga ngo kubuki mutama asobeye umuntu ziza cyane n'umujyanama wanje andongora honja hose andinda umwasi wanje narupfu cyane turabiye magaba anabaguteguriye turumva ko byifashe neza bimeze neza bana tugiye kwikazanira ashakira tuvuge inkuru tw'umuryango uturindiriye ijambo twatahukanye hasigaye twatongeye kubwira ati ejo aho bukera urugendo butera kabo hasigaye dutunganye umushyitsi ibyo twasezeranye tugejeje namwe basangwa mwese umutima wanjye nk'ibyo mbonye bibaye numva mwongerera abafise uburyo bwiza bakabanza tubaha amashyi nuko murakoze abari nyakubahwa mutama uvuze ko mushaka kujyana inkuru kandi natwe turabyemeye amarero twebwe rero baregereza amagambo hafi amaco turindiriye twabwabwega gukana ubumenyi yenda mwitazazwe uzotubwira zoduhakanya gusa kubiturage amatuyiteguye kandi tuzoyishisa kugira ngo umwenge usabye itariki y'umwanya uzotubwira tubashikirize amarero nta byinshi tuvuga